Kaze nanone muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, ndizera neza ko mumeze neza abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Marabitwereka 5 kuri 5 muri comments ko muba mudukurikiye aho muba muri hose. Mbabwire ko u Rwanda rero rugiye gusaba Interpol, ni polisi mpuzamahanga rero, gufata abantu bagera kuri 25 bashyizwe ku rutonde rw'iterabwoba. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko urutonde rw'abantu 25 ishinja kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba ndetse no gutera inkunga ibyo bikorwa, ndetse ikaba yitegura gukorana Interpol, polisi mpuzamahanga, kugira ngo rero hafatwe ingamba zo kubafata no kubakurikirana ku rwego mpuzamahanga. Ni gahunda ishingiye ku itegeko nimero 001 Gakoni 2025 yo ku itariki 22 Mutarama 2025 rigamije kurwanya iterabwoba, icuruzwa ry'intwaro zikomeye ndetse no gukumira itangwa ry'amafaranga y'iterabwoba. Iri tegeko riha leta y'u Rwanda ububasha bukomeye cyane bwo gukurikirana ndetse no guhana umuntu wese ukorana cyangwa se utera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Ingingo ya 51 yemerera u Rwanda gusangira amakuru n'ibihugu cyangwa se imiryango mpuzamahanga, gusaba ko abafashwe boherezwa mu gihugu cyangwa se gukorana mu bikorwa by'amategeko birimo niyoherezwa mu Rwanda. Ingingo ya 60 ihana umuntu wese uha umutungo cyangwa se ubundi bufasha uwo leta yamaze gushyira ku rutonde rw'abakora ibikorwa by'iterabwoba. Bivuze ko umuntu uri kuri uru rutonde atemerewe gufashwa mu buryo ubwo aribwo bwose, yaba amafaranga, umutungo cyangwa se ubundi bufasha. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'imari Financial Intelligence Center cyatangaje ko ku itariki ya 14 Ukwakira 2025 Komite y'igihugu ishinzwe kurwanya iterabwoba National Counter Terrorism Committee yashyize abantu 25 ku rutonde rw'abashinjwa iterabwoba cyangwa se kuritera inkunga. Nyuma yaho rero FIC yahise itanga amabwiriza ku mabanki yose, ibigo by'ubwishingizi n'amakompanyi yohereza cyangwa se yakira amafaranga ko bagomba guhita rero basuzuma amazina y'abakiriya babo kugira ngo barebe niba hari ugaragara kuri urwo rutonde. Mu gihe rero babonye umukiriya wabo kuri urwo rutonde, konti ze zigomba guhita zifungwa cyangwa se amafaranga agafatirwa ako kanya. FIC yasabye kandi ko nta muntu cyangwa se ikigo cyemerewe gukorana n'abo bantu mu buryo ubwo aribwo bwose, nko gusangira konti, ubucuruzi cyangwa se imitungo. Umuyobozi mukuru wa FIC Jean Pauline Gashumba yavuze ko no guha abo bantu intwaro, amasasu cyangwa ibikoresho bya gisirikare ari icyaha gikomeye nk'uko biteganywa n'ingingo ya 59, 60, 61 ry'iryo tegeko. U Rwanda rwatangaje ko ruzashyikiriza uru rutonde Interpol kugira ngo rero hatangizwe impuruza mpuzamahanga zituma inzego z'umutekano mu bihugu byose zibasha kumenya no gufata abo bantu. Nubwo izi mpuruza atari inyandiko y'ifungwa nyirizina, akenshi zishyira umuntu mu kaga ko gufatwa igihe agiye mu kindi gihugu cyangwa se aciye ku mupaka. Ingingo ya 72 itegeko ry'u Rwanda ivuga ko igihugu gishobora gusaba ko abo bantu boherezwa mu Rwanda kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko. Bivuze ko abo bantu bashyizwe ku rutonde bashobora guhura n'imbogamizi zikomeye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntibashobora kandi gutembera, gufungura konti cyangwa se gukora ubucuruzi mpuzamahanga. Iyi gahunda y'u Rwanda igendeye ku mabwiriza y'umuryango w'abibumbye UN Security Council n'ishyirahamwe rigenzura amafaranga y'iterabwoba Financial Action Task Force FAT. Amazina y'abo bantu azajya agaragara mu makuru akoreshwa n'amabanki makuru ku isi yose, bigatuma rero bahagarikwa mu bikorwa byose bifite aho bihurira n'imari. U Rwanda rwatangaje ko ibi bihano bigamije guca burundu inkunga yose y'iterabwoba ndetse no kwerekana ko ntawe uzongera gufasha ibikorwa bihungabanya umutekano w'igihugu ntabiryozwe. Akaba rero kuri urwo rutonde harimo na General Kayumba Nyamasa wahoze mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda akaza guhungira muri South Africa. Muri DRC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Seth Kikuni yarekuwe ku mugoroba kuri wa gatandatu tariki ya 18 Ukwakira nyuma yo kubazwa n'inzego z'umutekano nk'uko umwunganizi we Ramazan Shaban abitangaza. Irekurwa rye ryarangije amasaha menshi cyane y'igiherahiro nyuma y'ifatwa rye akigera ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa avuye i Nairobi ku wa gatandatu tariki ya 18 Ukwakira 2025. Umunyapolitiki utavuganwa n'ubutegetsi Seth Kikuni wahoze ari umukandida ku mwanya wa perezida yatawe muri yombi ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri. Abavandimwe be bavuga ko yari atashye avuye i Nairobi aho yari yitabiriye inama yashingiwemo
umutwe mushya w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bise Suvo la République Démocratique du Congo watangijwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Congo Joseph Kabila Kabange we Congo kuva muri 2001 kugeza 2019 bivuze ko yamaze ku butegetsi imyaka igera kuri 18. Duce mu gihugu cya Nigeria mbabwire ko abofisiye 16 bafunzwe bakekwaho gushaka gukorera coup d'état Perezida Bola Tinubu. Abasirikare 16 bo ku rwego rw'abofisiye bakuru mu ngabo za Nigeria bafunzwe bakekwaho kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Bola Ahmed Tinubu w'iki gihugu. Ikinyamakuru Sahara Reporters kivuga ko abasirikare bafite amapeti guhera ku rya captain kugeza ku rya brigade general batawe muri yombi bigizwemo uruhare n'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Nigeria DIA ndetse n'izindi nzego z'umutekano. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Nigeria bwaherukaga gutangaza itabwa muri yombi ry'abari abasirikare nk'igikorwa cyoroheje cy'imyitwarire gifitanye isano ibikorwa by'imyitwarire mibi ndetse no kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare. Icyakora umwe mu bayobozi ba DIA yahishuye ko abofisiye 13 barimo bategura coup d'état cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi. Ubuyobozi bwahisemo rero kubitangaho amakuru bw'igengesere mu rwego rwo kurinda guca igikuba. Uyu muyobozi yunzemo ko bari abasirikare bari bamaze iminsi bakora inama za rwihishwa mu rwego rwo kurebera hamwe uko bashyiraho ubutegetsi bwa gisirikare. Amakuru avuga ko bari abofisiye bateganyaga guhirika ubutegetsi bwa Perezida Bola Tinubu tariki ya 1 Ukwakira, umunsi Nigeria yizirije imyaka 35 maze ibonye ubwigenge. Bivugwa kandi ko ubutasi bwa Nigeria bwahagaritse itumanaho ndetse na gahunda y'ibikoresho byagombaga kwifashishwa mu kugaba ibitero ku modoka za Perezida Bola Tinubu mu gihe cya karasisi. Ubwo muri Nigeria habaga ibirori by'ubwigenge, akarasisi ka gisirikare kahagaritswe ku munota wa nyuma y'inama zatanzwe n'umujyanama by'umutekano w'igihugu ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo bari bamaze kumenya ko mu gihugu hashobora kuba ikibazo gikomeye cyane cyari kubamo na coup d'état cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu cya Nigeria. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abigarukaho, reka rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Mwebwe mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe 5 kuri 5. Ndabashimira cyane bivanye ku mutima kuko mukomeza gukanda subscribe kuri Nohan TV, aho muri hirya rero no hino mu bice bitandukanye, yaba intara zose enye uko ari 5 enye z'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse n'imigabane yose igize isi dutuye, mugabane wa Afurika, i Burayi, Aziya, Amerika ndetse na Australia. Mwese rero mukomeza kujya mutwereka ko mudukurikiye 5 kuri 5. Mujye mukomeza murebe mu kuboko kw'iburyo abatari bakora subscribe mukandeho, handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, mukandeho no kunzogera. Icyo bivuze iyo ukanze kuri subscribe ugahita ukanda no kunzogera, biba bivuze ngo any notification izagende kugira cyangwa se buri notification yose cyangwa se buri gikorwa cyose tumaze ku uploadinga uzajya uhita ubona notification ako kanya muri telefone yawe cyangwa se kuri machine yawe, hanyuma ubundi uhite ukurikirana icyo kiganiro cyangwa se ayo makuru. Mukomeze rero mugire icyumweru cyiza n'umunsi mwiza muri rusange, abagiye guhamuhaye muronke.